Što bi igrica meni? Hajde, evo ja sam izašao. Jesi došao ti? Hajde padajte kod mene oko partija. Hajde preko partija skačite meni. Hadne ušao. Sirena ušao. Skar još fali. Ajde zlatni, ajde evo ga. 5 sekundi ga imao. A jebi ga i ja sam nisam vidio onog lijevo, bog te ja pucao na onog budala. Znači ja skin promijeniti treba, a? Sve to moja sreća tu ja. Zato jer čim ja dobijem Leđe Skar, svi pomnu. Polovnemo ko... Možda ja to više nikad idem. Ajde Adela uzmi skin vakako kod nas. Ha? Da dobijem Leđe Skar, bog te... Odmah postakavamo. Sad neću mi Bolt uzimat iz česta kad dobijem. A jebem ti sve! Ide super. Volim piti i ljubiti tako zalivoj krvodi. Hajmo anarhi. Ja idem na dugačku skalu. Jump everybody! Ja, isto se. Ide li ku anarhi? Na 100% ide. Ja zadnji put kad sam išao u nas i Bog te išao cijeli tilted. Ja idem na dugačku. Ma nije bitno Bolan Jacko ide, bitno da pobijedi. Koliko imate vinova? Koliko imate vinova? Nula. Znači nula pa znam. Kad trebam dobit pump, nigdje ga, sad nađem triple pump. Idem vama. Ali ja kad trebam dobit pumpa, nigdje ga. Ali Dino, jesi ti gdje našao pump? Treba imati. Nisam, ja taktičar. Evo ga. Ne, treba. Ja imam 2 pumpa viška. Treba nekam. Adnele, evo ti shield jedan, hodi vam. Jesi. Evo vam sad. Evo tam. A kad trebam pump, pa gdje će ga naći? Jebate vla. Pripremite se, možda će se treba dobiti u stavu, pošto ako dobijem bolt. Ali Dino, štrt imam. Imam obično. Daćete mi sve rakete, imam grenade launcher i tu je jedan pump u stavi, tako da... Evo još shieldova. Hodi. Gdje su? Evo ovdje vam. Kus ti još obog ti, baš ću 2. Ja vučem pump do vas. Gdje su shieldova, Aldin? Doli, idi uđo. Skoči tu i vidi,
Vidiš me? Ponesi ako imaš mjesta. Ja nemam. Evo na Moram nje. za ovoga, ja. Jesse, haj vam, evo, tamo. Ja vučem ovdje pam. Hajde vam, ko će ponijeti prvu pomoć ili čak. Alo ljudi, hoćete pump ili ne? Treba meni, daj meni jedan. Kogo imaš? Imam 2 viška, bog te, ja ovdje na lavu. Daj meni jedan. Evo ti pump kod mene. Koja boja, Aldini? Vi ćete se početi smijat kako ja vučem ovaj pump, vidi ga. Daj. Da, Gdje je on? uzo, ja. Kako znači, ja imam 2 viška. Vučem pump dovan. Znam. Ne treba ko pump. Ne treba kom pump viška. Imam još jedan. Ne treba, ja imam taktika, ali ja sam se... Ako imate prvu pomoć ko nosil. Mogu ja poći jednu prvu pomoć, dviju stvari. Oj. Evo ti ako imaš već jednu. Ne ja, daj mi, počaš sve. Jesse. Evo ovdje. Ko je uzeo ono za bazu? Ja. Daj meni, imam ja jednu isto. Baci bi vam. Poča oba dvije. Daj meni. Daj meni. To. Dajte meni sad prvu pomoć ili nešto. Da mogu podati. Ne treba raketu za grenade launcher. Eno, za tebe. Grenade launcher imam. Da mi još M-ku naći, dobar sam. Vidi Ja ga imam mali zelenu. puni lutak, bože, nije. Vidi ga. Juriš lutak, a? Mini shieldovi taman. Evo mini shield ako nekom treba stekati ili. Daj poča, Jesse. Ko puta? U tomato. Ajmo na tomato tavon. Ko? Ajmo na tomato tavon. Lujo dobro igra onaj, nije loš. Če ja skrinu, aj. Eno gore se jebavao. Imam ko rakete za mene. Jesse. Ja, pusti. Aldina, evo imaš ovdje onaj, kako se zove, M-ka. Evo idem. Imaš Da, M-ku, evo. Dam jedan stvari ako nekom treba nešto. Mogu ja ovo? Gdje je MK? Evo je ovdje, Aldine. Evo je. Jebute. Imam čak džag, daj ti ja. Daj ti čak. Ko to baca? Oh! The fuck? Jesam. Pa što se s otim zajebajete ba?
A ja konj, nisam ja debil, ja konj. Dobro, oba dvoje. Ajde. A ko je ovaj X-Pro Sniper? Od koga? Možeš jebem, ti nemoj mi ići na živce mali. Budale, brat. A majko, zona u mostima jer... Šut. Pucaju, jebem ti. Brašno. Ko je pucao? Jer ona se nogor. Neko puca, sunce mu jebem. Odozgo. Gdje ko smije jebem ti državu. Tiše sad, tiše, ba da igram. Bog te jebo, šta je ovo? Aha. Uzeo sam onaj... Kako šta je ovdje? Groblje, Bog ti jedan. Kak ste s mecima? Hajte vam, hajte vam, hajte vam. Kakvi ste s mecima? Jeban. Ne lupa, evo ti liko vam lijevo. Gdje? Evo ga, kod mene ovdje. Ko govori da su likovi kod njega? Imaju dvojica, ne boj sam, nećemo sami. Gdje su ova dvojica? Imate li metaka? Aj vam go kod nje. Imate li metaka? Imate li metak? Eto nas idemo. Zašta jebote metak? Za šotka imam 25. Gdje su? A nubine, mali. Jebem ti materu piče. Udrte ih, udrte ih. Poste, Bog vas me ubio. Mrtv. Ko ljubim vas, ja. Da skočim ili da se ubijem? Nemam. Ja se moram hilati sunce, A jevo ovaj- ljubim. Ko kupi ove metke, ja ne mogu do metka doći. Alo, bolan. Ja imam 20 metaka. Alo. Imam i ja, za kurac. Prvi normalni bolan. On za M-ku, ali sad krug je Ove krenuo. mene ostave. Aha, ti ja ovaj ovdje. Stani! Evo Ima zone, ko evo što? zone. Imam koš pri onoj, kako kurac, da skače. Nemamo. Aj jebem. Ja mislim, da imam, ajmo. Imaš bandaže? Ne, ja Hajde, ništa ba. pedem, ja launchpad jebote, ja... Hajde. Ova dvojica nek umru. Pa neće dalje od nas. Ne igram GTA više, nemoj ići na kurac. Možeš mi dobar montaže, please. Evo od bandaže, aj vam. Su legende. Ko puca se o njim? Čije HP-a bol se izašao iz zone. Jer da nisam imao launchpad, ja bi trko bio. Pa mi upadate ovdje, nisam gej. A mislio da jesu. Da bolan. A begaj ja odavde. Onaj... Ko ima bandaže? Imam ja.
Daj go. Gdje? Požuri. Ima ko shieldova? Bolje pitanje. Eto vam, A shieldovi bolani? eto vam. Ima ko shield? Shieldovi Nećeš me to dati do kraja. Evo ti shieldove. Ko uze shieldove? A ja, slučajno, evo i ovdje. Znam ja gdje mi nestam puška ono. Hajte. Dajte metaka, sačekaj ba, nema metaka čovječe, čić. Zašto ćeš Za meti? Emku. Zašto trebaju? Zajem, Aj vam. O majko, imam ja 300. Eto ti. O, dece majko. Ima ko rakete za ovo ti? ovaj mali ima 300, a ubio 0, kako A ne da je ovo? nikome. Aj Evo. vam, daj meni mali, Mišel, kako se zoveš? Evo ti što Kako se zoveš, gdje si ti? Nama, evo ti, pa evo. Daj. Evo ti još me dopunit ću ti malo, evo. Gdje? To, hajde, sad idemo u rat. Gdje je pala? Neko lansira jebe mu suncobran. Pa to, Sjeverna Koreja, bog te. Vidi ovo. Još Posto, šalju, posto. Sjeverna Koreja, jebem. Sunce ti jebem. Jebem ti Sjevernu Koreju. Šta je ovo što pada sa neba? Komet? Pa, Sjeverna Kometno. Koreja. Vidi ovo što pada na nas. Evo, kar. Vidje. Kar bio Vidi na ovo tu. 4 komada, 5 komada. Pas, Aldine! Šta je? Jebotas. Inače da, to Država. može ubit lika. To može ubit nekoga. Skar bio na topsu. Ja ovo nikad nisam vidio. Nekoga si na maci klub popije bolje njemu. Jebote, Gdje? Anale. Što Jebem ukrade? je majka. Ko će meni bit na stav ti? On jebe mi majka. Gdje? Napadem ja. Aj bolan. Opa. To je da nešto. Nije u smak. Jebo ga ja, nam treba kilo. Ja sam jedno dno ko bombo. Ima ko šta kilo. Gdje je lik? Eno ga samo jebo im ja malo. I, sam već svijet. Nokan je taj. Napadajte. Ja nemam helka bolan dete. Gdje raketa je to? Prije trebaju. Nešto izabirati. Pa, lede nešto vjerovatno. Ja mislim neko lede da ima. Albino. A? Aha. Gradi. Nemoj, jebem ti mater. E pa on je zadnji, tu je zadnji lik. E, Tu daj mi, je zadnji lik. da se neći hilujem. Kubi ga. Zadnji lik jebem mu majke. Arnel, imaš šta da se hilujem? Ha? Imaš šta da se hilujem tu? Gdje? Daj da se Zadnji hilujem, lik daj je da se tako. hilujem. Daj da se hilujem! Arnele! Šta ću ti dati, jebem ti državu, haj vamo. Evo ti. Gdje je lik, gdje resti? Stani, eno ga, sad ćemo ići zajedno, nemoj sam.
Jebe mu maternu mater, evo zone u kuratite jebove. Jebote, heal, pičku. Imaš još bandaža? Aj vam. Nije bitno na boku. Evo. Samo ne. Da, evo tebi pones bazu, aj požuri. Ajmo. Zajedno. Imate tamo launchpad, probajte na launchpad. Ugradite launchpad pa. Ugradite onaj launchpad da ga ne struši. Evo vam, Aldin. Zonu Aldin. Gdje? Ima svijet. Kako sam ja dobio 0 kilova, ja sam jednog nosa, jeboga ja. Ko je dobio, ko je ga ubio? Ja. Ti zadnjeg ubio, je? Ja sam uzeo 60% healtha i onda si ga dovršio. O dobro da si ga dovršio. Jasno. A mi prejaka ekipa bolan. Prvi meč. Čim ja